اليوم كي تمشي لقطر راح دفنت روحك في قطر. انه عائله جزائريه متواضعه، عائله يعني من الطبقه المتوسطه في الجزائر. لما ياتيها عرض على حسب معلوماتي 3 ملايير راتب شهري، يعني 36 مليار سنويا. راح تفكر كثيرا محمد، ما تقوليش ما تتغراش بهذه الاموال الكثيره. عام فقط خلاص يضمن المستقبل تاعو، يضمن مستقبل العائله تاعو. فوالا قاسي سعيد هيك اليوم رحت لقطر، دفنت روحك في قطر. با سي با فريمون سا قاسي سعيد، مي à 22 ans tu pars pas au Qatar parce que au Qatar même si tu vas marquer 1000 buts, je sais pas moi, tu marques tous les jours, tous les secondes, toutes les minutes, tu restes toujours au Qatar, un niveau faible, les défenseurs sont faibles. Toi, en fait, تفرح كي تماركي تما, mais les défenseurs, et le niveau il est faible, et toi, en fait, c'est une fausse joie, c'est une fausse réussite, en fait, pour toi. On a vu Bounjah, en plus, ils vont parler de Bounjah. Il rate beaucoup, il a raté plus qu'il a marqué. Plus, beaucoup. Mais c'est une mauvaise affaire. Et la faute, c'est qui? La faute, c'est qui? Belmadi, c'est lui derrière, là. Jamal Belmadi. Belmadi, quand il était entraîneur, hein, qui كان ناخب يقول كاع اللاعبين ما تروحوش قطر، ما تروحوش السعوديه، روحوا لاوروبا، روحوا تلعبوا في المستوى العالي باش انا نشوف فيكم نجيبكم. Maintenant il ramène, il prend quelques blés, un ami à un grand pad ou je sais pas quoi. En fait c'est فيها les intérêts et tout ça maintenant. Ma Boulbina, la famille Boulbina, l'entourage Boulbina, Jamal Belmadi. C'est quoi ça? C'est pas d'égoïsme, mais chez Anania, Jamal Belmadi. Normalement, Jamal Belmadi ne va même pas penser à, normalement, il va même pas penser à Boulbina. Parce que Boulbina a 22 ans, normalement, il doit aller en Europe pour progresser, pour apprendre beaucoup de trucs psychologiques, beaucoup. Physiquement, beaucoup de choses. Il va au Qatar, non. Non, يا بولبينا non. Et la faute à Jamal Belmadi, pour moi, c'est un égoïste anani. Jamal Belmadi هو السبب. Parce que en fait, c'est un, comment dirais-je, c'est quoi ça? تناقض. يقول لك ما تروحش قطر السعودية، ما تلعبش في الجيري tout ça. Jamal Belmadi, il aimait pas. Ni les locaux, ni les joueurs qui jouaient au golf et tout. Et il prend Boulbina. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. عائلة جزائرية متواضعة، عائلة يعني من الطبقة المتوسطة في الجزائر. لما يأتيها عرض على حسب معلوماتي 3 ملايير راتب شهري. 3 مليار de centimes شهريا. C'est énorme. ماشي برشا énorme, c'est une occasion à chaud, c'est une occasion à pas rater. Boulbina عادي ما تقدرليش. Ne me parle pas. Tu refuses pas ça. 36 milliards par an, في العام 36 milliards, jamais tu vas les faire, c'est impossible. C'est une occasion à sauter direct le chic, ni qui sera un parcours footballistique ou quoi que ce soit, regarde même pas, راح direct. Sauter direct. يعني 36 مليار سنويا. راح تفكر كثيرا محمد، ما تقوليش ما تتغراش بهذه الاموال الكثيره. ما راكش تفكر عام فقط خلاص يضمن المستقبل تاعو، يضمن مستقبل العائله تاعو. المقربين منه، يعني من عائلته، اقرب المقربين منه اثروا على قراره بالانتقال الى الدوري القطري. Tu vois, les plus proches, Aqrabin, les plus proches, c'est-à-dire son père, sa mère, ses frères, peut-être il a des frères, ses oncles et tout ça, la famille déjà. Après ses amis intimes. Atro. Ils ont influencé sur le choix de Adil Boulbina. Je suis sûr que fond de lui, il veut aller en Europe. محمد شوف، لهذا نقول دائما لا يجب على الأولياء أن يتدخلوا في شؤون الأبناء. لما عائلة جزائرية متواضعة، عائلة يعني من الطبقة المتوسطة. Là, on l'a vu déjà. عام فقط خلاص يضمن المستقبل تاعو، يضمن مستقبل العائلة تاعو. ولكن بارك الله فيك، ولكن دائما ركز على الرهان الرياضي. انت يا بولبينا عندك كل الامكانيات انك على الاقل تلعب 5-6 سنوات في اوروبا، تحقق
Voilà, Rehan Riyadi, c'est en fait une carrière footballistique en Europe. C'est là qu'on progresse. C'est en Europe qu'on progresse. Jamais on va progresser au Qatar. Non, parce que au Qatar, tu joues contre des équipes faibles, des défenseurs faibles. Tu vas marquer beaucoup de buts. Je suis sûr, il va marquer. Chaque match, il va marquer un but. Ben oui. Mais c'est pas ça. Tu crois وصلت, ça y est. Non. أشياء كبيرة عظيمة تحتك بالمستوى العالي وتكون إضافة للمنتخب الوطني الجزائري. بعدها عندك كامل الوقت باش تجي تلعب في قطر ولا في السعودية ودير أموال أكثر مما ستحققه حاليا. 1.5 مليون يورو. قلت لك في بعض الأحيان لازم تعرف تخسرهم باش تعاود تربح. كان يمشي لأوروبا يعني كان قادر يلعب. ربما محيطه العائلي أثر عليه. Donc, Hull City, un club anglais. Il lui a proposé 1,5 million. Il n'a pas voulu, c'était compliqué. ماشي بزاف. محيطه العائلي وحتى المناجير تاعو اللي عنده عطروا عليه محمد يعني قلت لك ياخذوا اموال في هذا الصف. بالطبع ولكن خساره موهبه كما موهبه ولكن باش تمشي خساره نتمنوا له كل التوفيق. سي خساره والله يروح موهبه هكذا يروح قطر. À part s'il reste 1 an, 2 ans après, il voudrait aller en Europe. Après, je ne sais pas s'il y a un contrat à respecter. والله غنتمنوا له كل التوفيق لعادل بولبيرة. لكن لما نقولوا مشى للدوري القطري وكأننا ذبحنا اللاعب بونجاح كان في المنتخب الوطني وكان نجم من نجوم المنتخب. s'il te plaît, chéri, ne me parle pas Bounjah. Bounjah, c'est non, il rate beaucoup Bounjah. Il rate beaucoup, il rate plus qu'il m'a. الوطني وما زال في المنتخب الوطني وطول حياته في الدوري القطري ورفض عروض من اوروبا وصلته. ما اجابه. لا دي شي شانسوا. كيبقى في الدوري القطري حياته كامله. قلت لك هذا اختيار ايضا. راك راضي على مستوى بونجاح مع المنتخب الوطني الجزائري؟ هذا اختيار. لا بونجاح وصل لتسجيل عدد. واش بونجاح وصل؟ Oui, il a marqué quoi? Il a marqué sur 100 il va marquer 5. Non. هائل من ما قلناش ما سجلش محمد. وكان اساسي فوق العاده وفاز بكاس افريقيا ماشي في نفس السن محمد. وماشي في نفس السن ماشي في نفس السن. En plus l'âge aussi. Bounjah il a joué à Oran, il a joué en Tunisie. Après il est parti là-bas. 20 سنه تقدر تلعب في اوروبا، تقدر تولي موهبه كبيره في اوروبا. عنده الامكانيات هذا البولبينا عنده الامكانيات باش يولي واحد من اكبر لاعبين في اوروبا. اليوم كي تمشي لقطر راح تفنت روحك في قطر. تبي وتفن روحه في قطر. Ah oui. Maintenant, il a choisi l'argent. Nous, on te souhaite bonne chance. Mais l'équipe nationale, c'est comme si ça y est. Adieu l'équipe nationale. Parce que vraiment, c'est dur, voilà. Je sais pas ce que Belmadi, il a un plan dans sa tête pour le préparer bien. Parce que c'est pas normal, il y a Belmadi, tu prends Boulbina et toi, tu veux pas. Et tu conseilles tous les joueurs avant. Tous les joueurs avant, tu lui conseilles de ne pas signer l'Arabie Saoudite et Qatar et tout ça. Ou l'Algérie, ou Tunisie, Maroc. Tu leur dis toujours de choisir un club, même un petit club en Europe, mais l'Europe c'est mieux. Après tu progresses, tu peux sauter des étapes. Et là, il y a Belmadi, tu l'as ramené direct pour lui casser sa carrière. Il gagne de l'argent certes, mais la carrière footballistique c'est important. Il peut gagner en Europe beaucoup de choses. En plus il a des qualités, il peut progresser sérieusement et tout. Allah c'est un gâchis, Allah. Pour moi c'est un gâchis de football, Allah. Maintenant il a choisi ça, sa famille. Ils sont matures. Ils ont décidé de prendre ce chemin. Voilà, بصحتك يا خويا والله بصحتك. Mais football, c'est autre chose. Salam.